Сәлем достар, француз тілін үйрену арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен французша мемлекеттердің атауларын айтып үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Канада. Le Canada. Le Canada. Мексика. Le Mexique. Le Mexique. Португалия. Le Portugal. Le Portugal. Жапония. Le Japon, le Japon. Қытай, la Chine, la Chine. Греция, la Grèce, la Grèce. Ресей, la Russie, la Russie. Қазақстан, le Kazakhstan, le Kazakhstan. Бельгия, la Belgique, la Belgique. Франция, la France, la France. Finlande, la Finlande, la Finlande. Anglia, l'Angleterre, l'Angleterre. Германия, l'Allemagne, l'Allemagne. Italia, l'Italie, l'Italie. Espagne, l'Espagne. Польша, la Pologne, la Pologne. Нидерланды, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Америка құрама штаттары, les États-Unis, les États-Unis. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.